vaše prosveštenstvo, visokoprečasni i prečasni oci, dame i gospodo, braće i sestre. Velika nam je čast da ste nas pozvali da upriličimo slavu ovoga svetoga hrama i našoj parohiji u Norveškoj u Oslu. Program koji ćemo izvesti sada posle večernjeg bogosluženja predstavlja bisere paskalnog dela vaskršnjeg perioda našeg divnog srpskog narodnog crkvenog pojanja u zapisima protoijereja Nenada Baračkog, Stevana Stojanovića Mokranjca, protoijereja Branka Cvejića, zapis stihire srpskim svediteljima Mihajla Popovića u Parizu posle Drugog rata i jednu rukopisnu stihiru iz 15. veka u riznici manastira Hilandara. Takođe, želeo bih da napomenem da ćemo sutra posle svete liturgije otpevati drugi deo koncerta koji će da bude posvećen našim pesmama u znak i slavu svih onih koji su se borili za vreme Prvog svjetskog rata i pokazali na taj način nama primer i darovali nam slobodu. Hvala na pažnji. Воскресения prosvjetimся ljudije, Пасха Господня, Пасха od svetih Božiznih i od zemljih nebesih. Hristos Bog nas prevede pod jednoju pojušćija. Primite bilo, pijemno bojene, od kamene neplodna, čudodjeje moje, no netljenija istočnik iz groba odvoždiša Hrista, nježe utveždajem sja. Na božestvenje straži, Bogom glagolivija ovako postane s nami i pokaže svjetonost angela, jasno glagoljuša, ne spase mi je miru, jako voskresne Hristos, jako se sile. Utrenjuju gluboko i mjesto mira, pjesam prinese vodice, i Hrista uzvi pravi sonce, svijet žiza, osviljajuša. Slišen jesi preispodnjaja zemlji, i sokrušil jesi vedre i vječnija, sodržaši sjazanija Hriste, i tripneven jako otkita i ona, voskresan jesi od groba. Otroci odpeši, izbavi mi biće lovje, straže jako smete, i strasti u smrt moje netljenija oblačim blagoljepije. Jedni blagosloven oce Bog i preproslavljen. Hvalim, blagoslovim, poklanjajem se Gospodevi, pojuše i prevozno sjaše, osja vijeki. Sej narečeni sjati den, jedinstvo Bog car i Gospod, praznik o praznik, i торжество jest торжества. Боже, благослови Христа вовеки. Святися, нови Иерусалиме, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй нине и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о
Blagosloven jesi Gospodin načinja, opravdan je Tvojim, angelski sobor divni sjaj. Zrja Tebe mrtvi gnjeniša sjaj, svetlo jože spase krepost razoriša. Iso sobою Adama возриша, и от ада святство Божа. Благословен еси Господи начинja, оправдание Твое, пошто миря с милостивым слезами. Учениці дозволяєте, млесаюся в огромі огнем, мироносиця вєшаше, видите вікров'ю розумієте, спас Бог воскресе от гроба. Благословен єси Господи начинja, оправдание Твое, зелено мироносиці державу, ко гробу Твоєму линаючия, но пресакни магери рече, ридания время престане плачите, воскресение же апостолом расцвете. Благословен еси Господи начинja, оправдание Твоим, мироносицы же мир пришедшия, ко гробу Твоему спасению, анге же к ним рече глаголя, что с мертвыми живого помышляете, яко Бог воскресе от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поклонимся Отцу и Его Сынові і Святому Духу, Святей Троице воедино сушествие, со серафими зовуше, свят, свят, свят еси Господи, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Жизнодавца рочный, эго Дева Адама избавила еси,
Omnium
Your
Posljednju pesmu u našem izvođenju večeras ne pripada tradiciji našeg divnog srpskog pojenja, već je to jedna himna koju je napisao veliki svetitelj 20. veka, Sveti Nektarije Egejski. I posvećena je predstavi Bogorodici. Izvodit ćemo u žanru izvođenja manastira Balama na severu Rusije. Otcu Bosiću i crkvenom odboru parohije Svetog Vasilija Ostroškog Bogdje Osu, kao i svima vama, što
što ste nam omogućili i ukazali na veliku čast da budemo danas među vama i da podelimo radost vaše i naše hramovne slave. Neka je sreća najvećeg velikog praznika i neka je srećna slava. Hvala vam se zaista duhovno osvežili i otkretili.